Postavimo kontakt sa satelitom. Da se čujemo sa satelitom. Čujemo se, može, sad ćemo krenuti. Evo, krenulo je, ja mislim. Halo, Elena, halo. Zovem se Elena iz Marsa. Iz Marsa ili iz Makedonije? Iz Makedonije. Elena, Nina Najna Risteska. Nina Najna. Šta znači Nina Najna? Elena Nina Najna Risteska. Dobro zvuči to. Šta znači Nina Najna? Nema značenja. Kako, možemo li mi to uvesti u riječ? Nina Najna, ono, bez značenja, ali vodite da pevaš. Nina se nana. Ne, nije tako. Da igraš, ne da nanaš. Dance with me, na na nina na najna, sing with me, na nina na najna. Vidi kako vi znate koreografiju. Vidiš, mi smo to učili. Mi smo to godinama Spremali ovu pjesmu. Kako godinama to izašlo? A mi smo to znali. Znali da ćeš ti to Imamo mi vidovitu jednu. da objaviš, pa smo mi to vježbali. Ja. Stani malo, samo malo, iskrivila nam se slika. Sad se ja iskrivim. Nemoj, bolje je da si ispravi. Bogati, šta ti jedeš? Pa si tako lijepo. Što ti jedeš? Hvala puno na komplimentu. Odgovori na pitanje. Ali ne jedem. Nisam Marsa, ne jedem. Šalim se. Pa, jadam. Odgovori mi na pitanje. Reci slobodno. To pitajte mamu i tatu. Može? Znači, nema ništa metal detektor. Znači... Divni ste. Ne. Slučaj, znači, je li teška ova nagrada? Teška je. Koliko si morala ovu treba da ima? Nije ti lako, mogu ti reći. Uzmi ti taj jedan, bravo, uzmi ti sad mikrofon. Kako se sad osjećaš? Osjećam se kilo i po teži. Sada ne bih smio da stanem na vagu, jer to ne znam, evo. Ja pokušavam nešto da učinim, ali ništa. Jeste li srećni? Hvala za ovu nagradu, što ste glasali svi za mene. Hvala čitav Makedoniji. Svim, cijelo. Vidiš kako znaš šta ću ja da kažem. I ovoj šteli što su mi naštelili preko specijalno Eleni, što mi je naštelila ovu nagradu kao debitant godine. I nadam se da ću svake godine dobiti ovu nagradu kao debitant. Kako znaš ti šta ću ja da kažem za nagradu? Bravo! Slušaj, je novo od tebe, Elena? Gdje ćeš ti večeras sa ovim... Mi Risteski se spremamo za ljeto da idemo, naša familija Risteska da idemo na more. Familija Risteski ide na more. Pošto smo ovdje došli u Herceg Novi, sad smo ovdje sa familijom i ostaćemo ovdje jedno mjesec dana. Dok nas... Ovo je dobro, plaćaju nam sve, sve je plaćeno ovdje. Inače, dok ne kažu, ajte vi dosta i više prošao je festival, onda ćemo krenuti. Inače, pozvani smo jednu noć na festival, ostaćemo 7 dana u Herceg Novom, to familija Ristevski tako to radi, idemo. Ja, to je malo znači tradi. Bravo, to je kraj. Bacio.